Bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi ndabaramukije mbifuriza amahoro ya Kristo Yesu ngo aganze imitima yanyu. Turabashimiye abadusengera, abadushigikira mwese. Yesu abahezagire cyane. Bakundwa, twimenyereze cyane ubuzima bw'ijambo ry'Imana. Ni ikintu kidasanzwe ku buzima bwacu. Iki gitondo uyu munsi aho wumviriza rino jambo ari ku mugoroba ari kuri televiziyo, reka dusengane nawe duhagaze kuri aya majambo. Yanditse mu gitabo cy'abami, igitabo cya mbere cy'abami, igice cy'umunani, umurongo wa 49. Haravuga ngo nuko uze wumve gusenga kwabo no gutakamba kwabo, uri mu ijuru ubaroraniriza ibyabo. Nuko uze wumve gusenga kwabo no gutakamba kwabo, uri mu ijuru ubaroraniriza ibyabo. Hari ibyawe bitaroranye, hari iby'abana bitaroranye, hari iby'urugo bitaroranye, hari iby'akazi bitaroranye, hari iby'ishengero bitaroranye, hari ibigukikije bitaroranye. Biragusaba gusenga kugira ngo Imana ibiroranye. Uze wumve gusenga kwabo no gutakamba kwabo, uri mu ijuru ubaroraniriza ibyabo. Hari igihe ibyacu bitaroranye, ariko gusenga kwacu no gutakamba kwacu no kwinginga kwacu no kwisonzesha kwacu no gutanga ikiguzi gikwiye, hari igihe Imana iroranya ibyacu. Igice cya 64 umurongo wa 4 mu gitabo cya Yesaya uravuga ngo kuko uhereye hose ataha abantu bigeze kumva cyanke ngo bibegwe mu matwi cyanke ngo baboneshe amaso yindi Mana igira ico imarira abayiteze atari wowe. Haleluya. Nta yindi Mana babonye, bumvise, barabye, haleluya, bigeze babona ku buzima bwabo igira ico imarira abayiteze atari wowe Mana. Ni wowe twiteze. Haleluya. Turiteze ku byacu bizororana, Imana yo biroranya. Haleluya. Hari bitagenda mu buzima bwacu, ndakwifurira rino jambo. Haguruka utakambira umwami wawe, haguruka usenge. Mwami wacu yiteguye kubiroranya. Ari ni muzabana, mwami wacu ariteguye. Ni by'akazi, mwami wacu ariteguye. Bakundwa, haguruka dusengane nawe. Rino sengesho rivuga ngo nta yindi Mana twigeze twumva imarira igira ico imarira abayiteze atari wowe. Urayiteze? Urayiteze? Haleluya. Urayiteze mukundwa? Itege kugira neza kw'Imana. Itege kubona Imana ikugirira neza. Itege igitangaza cy'Imana. Igitabo cya Yeremiya, umuhanuzi Yeremiya, igice cya 33 umurongo wa mbere uravuga ngo iryo ijambo ry'Uhoraho ryongera kuza kuri Yeremiya ubugira kabiri acugaraniwe mu rugo rw'ibohero riti Uhoraho abikora. Amen. Amasengesho yawe azatuma Uhoraho abigukorera. Uhoraho abikora, Uhoraho abirema akabikomeza. Uhoraho niryo zina ryiwe, uko niko agize. Uhoraho abikora, Uhoraho abirema akabikomeza. Haleluya. Reka ngusengere umwami abikuremere. Mwami wacu aracarema. Haleluya. Akabikora akabikomeza. Iryo niryo zina ryiwe. Aravuga ngo mpamagara nanje ndakwitaba, kwereka ibihambaye n'ibyikiza utari bwabone. Amasengesho yawe azatuma ubona ibihambaye n'ibyikinze. Haleluya. Oh, haleluya. Hari ibyawe bene data utarabonesha amaso yawe, utarumva, uzabiboneshwa no gusenga kwawe no gutakamba kwawe. Haleluya. Mpamagara nanje niteguye kukwitaba kugira ngo nkwereke ibihambaye n'ibyikize utari bwabone. Kandi ibyo byose Imana yacu irashoboye cyane, kuko haruguru yavuze ngo Uhoraho abirema, Uhoraho abikora akabikomeza, niryo zina ryiwe. Mpamagara nanje ndakwitaba, kwereka ibihambaye n'ibyikinze utari bwabone. Mucete Paulo yandikiye Abakorinto ba mbere igice cya 2 umurongo w'9 aravuga ngo ariko nkuko handitswe ngo izijisho ritigeze kubona. Hari igihe amasengesho aduha ibyo amaso atarabona. Bavandimwe, hari igihe gusenga kwawe
haleluya, gutuma amaso yawe abona ibyo utari bwabone, iby'ijisho ritarabona, iby'ugutwi kutarumva. Hari igihe amasengesho aduha kumva ibyo utarumva, utari bwumve, ibitigeze kwinjira mu mitima yacu, byose Imana yabiteguriye abayikunda. Amen, haleluya. Ibitarinjira mu mutima yacu, ibyo amaso yacu atarabona, ibitarinjira mu matwi yacu, byose Imana yabiteguriye abayikunda. Kuko muri Yeremiya yavuze ngo mpamagara nkwereke ibihambaye, ibihambaye iby'amaso yacu atarabona, ibihambaye ibitarinjira mu mitima yacu, ibihambaye bitarinjira no mu matwi yacu, biri ahantu hinyegeje bigusaba gusenga kugira ngo ubibone. Amen, haleluya. Ibyo ijisho ritigeze kubona, oh haleluya, ibyo amatwi atarumva, ibitarinjira mu mutima yacu, ibyo yabibikiye abayikunda. Hari ibintu byawe binyegeye ahantu, biragusaba ikiguzi. Yavuze ijambo mu gitabo cy'Abami ngo uzawumve gusenga kwabo no gutakamba kwabo mwami, ubaroraniriza ibyabo. Haleluya. Hari igihe amasengesho aturoraniriza ibyacu, hari igihe amasengesho aduha atwereka ibyimaze imyaka binyegeye ahantu. Gusenga kwawe bizagutuma ubona ibyo utigeze kubona, ibyo utigeze kumva, ibitarinjira mu mutima wawe. Haleluya. Hari umunsi uzabibonesha amaso yawe. Oh haleluya. Gusenga kwawe no gutakamba kwawe bizatuma ubona ibyo amatwi yawe atarumva, ibyo umutima wawe utarashe, ibitaragira umutima wawe. Hari umunsi gusenga kwawe bizakugezaho. Haleluya. Ndakwifurije gusenga, kuko dusenga, kuko Yeremiya yavuze ngo nuhora abirema. Birashoboka ko ashaka kubikuremera. Nuhoraho abirema, nuhoraho abikora. Iryo niryo zina ryiwe, iryo niryo zina ryiwe. Mpamagara naje ndakwitaba, nkwereke ibihambaye nibyikinze utari bwabone. Hari ibyawe byikinze, hari ibyawe utari bwabonesha amaso. Haleluya. Mukundwa, haguruka uhamagare, haguruka ushishikare, haguruka ukomeze. Haleluya. Dufite Imana izabiguheza muri uyu mwaka. Ibyawe byikinze, amasengesho yabiguhe. Haleluya. Uwo mwete wawe. Yavuze hano muri Bakorinto, yavuze ngo byose Imana yabyiteguriye abayikunda. Abayikunda hari ibyo bateguriye muri 2026. Abayikunda hari ibyacu by'inyegeye izatwereka, hari ibyawe binyegeye. Mpamagara nanjye ndakwitaba, nkwereke ibihambaye nibyikinze utari bwamenye. Hari ibyacu utaramenya, ariko tuzabimenyeshwa niki? No gusenga kwacu, no gutakamba kwacu, no kwegera umwami wacu kwacu. Haleluya. Uhoraho abirema kandi akabikora. Yavuze ngo iby'amaso yacu atarabona, ibitarinjira mu matwi yacu, n'ibitarinjira mu mutima, ibyo yabikiye abayikunda. Ndagusengeye uyu munsi, haleluya, dusengane nawe, haguruka dusengane nawe. Gira umwete wo gusenga, ukwambaza. Haleluya. Hari ibyawe byikinze uzobonesha amaso yawe, hari ibyawe byikinze utarabumva mu matwi yawe uzobona, hari ibyawe byikinze bitarinjira mu mutima wawe uzobonesha amaso yawe, uzobibona n'amaso yawe. Uvuge ngo mwami, ndagushime ko urabikoze. Ndagusengere. Data, mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu, hari ibitarinjira mu mitima yacu, hari ibyo turabonesha amaso yacu, ariko Yeremiya yavuze ngo mpamagara naje ndakwitaba, kwereka ibihambaye. Hari ibihambaye mukundwa uri kurangurikirana yifuza kubona. Uyu muvandimwe yifuza kubona Mana, yifuza kumva. Ndasenze ngo mu izina rya Kristo Yesu umukore igitangaza. Ndasenze mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu umukore igitangaza. Haleluya. Hari ibyiwe byikinze atari bwabone, abonesha amaso yiwe. Urakoze kumuremera ishimwe, urakoze kumuremera igitangaza. Amashimwe Mana agaragare ku buzima bwiwe, umuremera igitangaza kuri uyu munsi wa none. Oh haleluya. Izina ryawe rihabwa icubahiro, mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu tubisenze. Amen. Yesu abahezagire kandi abaha umugisha.